Namar ke Jingdheng kali Palat kithan mulai. Kablebu jing kena skol ban poisha ki skol hakapor kababiang kamtam namar balajan ki eksamen jong ki class 10 but 12 kapan sedang nado ka arpo sautrik uleber. Nakalyang jong kaseng Hnyf mulai circle menta kasngi ka arpo artrik uleber klalet Iakynduh bad Ophisar badai kami akamolai traffic branch Prashanta Burman banya peliu jing mud ha kabayadai baka jing penyat kali. Hadirin ke junior kran bu Ophisar Incharge nakalyang u President kaseng uba sanbor rapsang ulaong bu Ophisar ula kular ba unshim kia ya kani bat ula ai jing mudru bakina kide ban pin biang ya kapormi. Shosho nakalyang jong kaseng kal ai kublai kit bok ru de kina school ki ban ya le ya ke examen. Ayok sibun ki complain na ki sibun ki long kene ki kena school repair tiba day nampak kamulai bertujuk na ki khap sor jang kamulai tiba na complain habe day sibun ki Jingdheng kena traffic jam na kapor hadu baki kena jumlah sibun poi ka biang kapor na poi school tentang kimi na yang pha baje ka school galong kena sistem kita poi do tentang ki poi school do sistem to mentali kelas gandai kapor exam masang ke embus exam juga kini 11 12 takra wilawan minta sih di komplain juga wilawan banyak keren yang Ophisar Incharge kemudian ibu hadirin bagi rakyat keren bagi banyak peliu jumut sibuan beri iri yang sentia kalau beda berkenai kapang yang salah kalau ia kena kayu ketika jumut komplain ini kejuan ini salah banyak keren bagi SP dalam fair minta kapor kejumlah lawan sama pelan buat kena school tentang given ni yang kikian step dia orang baik spot ngalong kapor musa kinum yok show tentang kikian step kikian on system dia kimase kiban hapsu kre school direct mende ta kapor police school kadang kepat tu yang police department traffic kiban dikansin kiam lo tadi kena school dengan exam tak koi bitik kilom por balada tentang kena school tentang kimnes exam jadi tanah kadau bodor traffic setengah 4 ba ya kayak gini lah kan iro simkia lo kan kaseng ka ba pek na ta ka bha kamiat jo ka chat ben riu nyo I ba ka pule puthi ka dei ka wei ka ban kentiu ka dei ka wei ka phang padeng ka ban kentiu ka chat ben riu jungi kum tangi la simkia nyo I ba sakhi khniat sni ka exam matrik kelajan bat mila wan bani keren ba kinile bani rap nakalyang jong ke police department ki badi ka traffic ya kini ka block ka deheng gali ka ba knang ba kini ki khna jongi kinyo ban let akpor ka babiang bat nakalyang jong ki hadian milawan ni kendu ya usi Incharge traffic ang ne po mulai nakalyang jong iru ila ai jingmut ba ki khna school ken khammi no swai ka por khniat bakin mi betek namar ba kan namar ba kiru kenile sitom kat balahi ya ke ba ngingila wan ban ajing mod ki kiru kenile sitom bat ki perlok ki jongiru nang ne napo mulai ken yele sitom khnang ba ni kwa sibun bakini ki samla pule kan thai bat senrang la kalong ha ka matrik ba ka 12 ken yo so man khai ba job bat bangi kwa ka mulai kan pau ha kan ka exam ka bomta